Shalom shalom bakunzi b'Isoko TV, turabakunda cyane aho muri hatandukanye. Aho bwije nimwiriwe, aho bukeye nimwaramutse. Turamutsa abanyarwanda, abarundi ndetse n'abarwandofone congolais, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo, aho bari hatandukanye diaspora ndetse no mu gihugu hagati. Akiye muri Congo, turabakunda, barimo guca mu bihe bitoroshe, barimo guca mu bihe bitoroshe by'intambara by'akarengane. Umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese muri Congo aba afite ikibazo, nuko tutabyumva kimwe, bamwe bakumva kuko bo bameze neza muri ya leta, ariko cyane cyane niba abandi bahora bishakira ibyo barya. Nanone kandi hakaba n'abandi bimitse amoko imitima yabo, akumva ko ari umuhutu cyangwa se ari umututsi, bikaba byamurutira kuba umurwandofone, kandi akarengane iyo kaje bose karabatora, ntawe gasiga. Muri Congo umuntu uvuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda si umukongomani, tuba tubabwiza ukuri. Imyumvire y'abakongomani bagenzi bacu turayizi, twarabanye, turavukana nabo, twariganye, twabanye nabo muri byinshi, baratwigishije. Imyumvire yabo umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ntibumva ukuntu yo umukongomani. Abo nabo duturanye muri Est. Nanone kandi bagera muri Kinshasa cyangwa muri za West, nabwo bakitwa Abaswahili. Umuswahili ntatandukanywe n'umunyarwanda, bakabitangwa n'Abaswahili phone. Ni igihugu cyaranzwe n'amacakubiri kidafite gukira keretse Imana na AFC. Mu by'ukuri ugasanga n'aba bandi twita ababembe, abapfurero, bashi, iyo tugeze muri Est, muri Kinshasa cyangwa ibyo bihugu bakoresha iringara cyane n'ibifaransa, batazi igiswahili, bumva ko umuswahili wese ari umunyarwanda cyangwa se umurundi. Ni ishano ryabaye muri kiriya gihugu, bimitse amoko, bimitse politike ya tribalisme cyangwa se yironda koko, none bageze no ku rurimi. Ubundi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ubu ngubu noneho bageze ku rurimi rw'Abaswahili, aho bavuga ngo Abaswahili si abakongomani. Mu gihe ibindi bihugu birimo kwiga igiswahili n'ibigo byo hanze byateye imbere barimo kwiga igiswahili. Ubwo igiswahili, uvuze igiswahili si umukongomani, uvuze ikinyarwanda si umukongomani. Niko tubatunze, niko tubayeho. Ariko fanda yaravuze ngo bazatwemera uko dusa, amashusho yacu cyangwa se amasura yacu bazayemera, bazemera ururimi rwacu ku neza cyangwa ku mbaraga. Amahitamo na yabo, kuko nta kindi gihugu dufite kuzabona kizitwa iwacu uretse kiriya gihugu cya Congo cyose. Kandi pana kuvuga ngo ni murenge, uze kubona abantu ngo iwacu ni murenge, ngo iwacu ni muri Congo yose. Nibidashoboka ko tuba abakongomani Congo yose, ubwo tuzishakira ubundi buryo, cyangwa se tuzakira ikizaza. Niba AFC zacamo igihugu, tuzajana naho tuzabona uburenganzira. Niyo mahitamo dusigaranye, no kwirwanaho paka tubonye tubonye uburenganzira mu gihugu, tubonye ukwishura ukizana. Iyi jenoside imaze imyaka 40 ihagaritswe burundu, umuntu akaba nk'uwundi. Nuko bimeze rero. Hari inkuru yacicikana y'umusore byavuzwe ko yakubitiwe za Rongayi w'Akagara, bamwita niba ari Ruta, niba ari sinibuka izina ryiwe akoresha kuri social media, niba ari Rutare. Ibintu byamye kuvugwa mu buryo bwinshi, ariko amakuru ahacicikana hanze ni menshi. Abantu birinde bataza kugwa mu mutego utoroshe w'amacakubiri mu miryango. Mu by'ukuri Rutare bivugwa ko ni umumotari, birazwi ko ashobora kuba ngo ataratanze eshanje change. Hano muri Kenya bakoresha ngo change ngo nipe change. Ni nko kuvuga ngo ni balance y'amafaranga uba wamuhaye, agakoramo ayiwe akaguha yawe asigaye. Uba wamuhaye inoti yisumbuye ku giciro mwavuganye, agutwariraho, noneho bikaba ngombwa ko akugarurira umuha yandi. Murabimenyereye mwese. Bikaba bivugwa ko atatanze exchange, none ngo abanyakenya bakirwanaho bakamukubita. Audio yiwe yagicicikana, nawe akavuga kuko yakubiswe warabarwanashaka bari mu nama bagucukumbura amakuru. Abantu bari za Rongayi turaza kubahamagara mu kanya gato cyane, kuko we arimo kuvuga ko yakubiswe n'abarwanashaka. Mu by'ukuri ashobora kuba yanakubiswe n'abanyakenya, ariko mu buryo bwo kwivictimiza, akaba yakwishyiraho abarwanashaka kugira ngo abone niyo misada yawe mu Kagara. Niko bari mu kugenda. Ni ukuvuga ngo yawe n'akantu gato aragapolitiza kugira ngo abe yayiboneramo n'inkunga, kuko bo nico bahisemo, ni ugucuruza mu buryo bwose bushoboka, ariko yitwaje izina ry'umunyamurenge. Amwice cyangwa se
amwungukireho, nahura n'akaga hariya avuge ko agatejwe n'abanyamurenge, nahura n'abicanyi bavuge ko nuvuga ngo umunyakagara ubu ngubu agiye kuzahitwa n'urupfu rusanzwe babishire ku barwanashyaka. Abantu babe maso rero turebe ukuntu tubigenza. Twarabagaruye abanyakagara mu buryo bwose bushoboka, twaringinze turabasabira kubwo imbabazi z'Imana, turabinginga dukoresha amagambo y'ikinyabupfura ati mugaruke mu murongo, ariko bazabasa n'abari uburozi, bazabasa n'abantu batakicigenga, batagikoresha ubwenge bwabo, kuko ibiba hariya ntibabizi, kandi babizi baravyirengagiza, babizi abarapfusha nk'uko dupfusha n'abavandimwe babo, ariko ubona kuko ntaco bibabwiye. Ni ukuvuga umunyakagara naho yapfusha umuntu we ku rugamba cyangwa se aze ziriya drone za Kinshasa, ngire ngo no kurira sizi ko baba bakirira, ni abantu utamenya uko babaye mu by'ukuri, ariko hamwe n'Imana bigenda neza. Mu by'ukuri iyo nkuru irahari, nabonye naje ari umusore ukiri muto, nabonye ifoto avirana amaraso yambaye imyenda y'akazi, ariko kuri kwabyo kuraza kuragaragara. Ni ukuvuga ngo niyo atatanze eshanje akaba habeshera barwanashyaka cyangwa se abanyamurenge ko rero bamukubise, yaba ari umwana mubi cyane cyane. Kandi mu by'ukuri niba ari n'abarwanashyaka bamukubise, mu rwanashyaka turi mu gihugu cy'ubuhunzi, bo tidufite amategeko mu maboko yacu, ariko abanyakagara ibyaha byose bizagenda bibaguyeho. Uzi ko umuntu ashobora kuba yarapfushije mu nawe 2 3 bari 5 cyangwa se abavandimwe, hari amarabizi hano, hari abasore benshi bagiye basiga barimo nababo, hari abagapfa bagashira n'abakuru babo bazira genocide twari dukorerwa hariya. Wewe ukaza mu bikorwa by'abarwanashyaka cyangwa se mu nama y'abarwanashyaka uje gushinyagurira umuntu wabuze umuryango we, wabuze abavandimwe be, nawe ukaza uje gucunaguza, uje gucurira abantu, uzureka uzoza gukubita abakwiriye no gukubita, kuko hayigiye natwe k'abarwanashyaka amarangamutima batandukanye. Umuntu ntiyaba akiri mu gisebe kibisi cy'umuvandimwe waraye wishwe azira uko yavutse, nawe ngo uraje kuracurira mu intambara ngo nitwe twayiteye, twaratewe isi reba. Munyamurenge yatangije ino ntambara, mwamara mu bugome bwanyu bwinshi bukavuga ngo intambara yatangajwe ngo n'ijambo ngo rya General Charles Sematama ry'ejo bundi 2025. Tumaze imyaka 8, nuvuga ngo atangaje iriya tangazo, abanyamurenge amaze imyaka 7 bicwa ijoro n'amanywa, bicwa na leta ya Kongo na ziriya Maimai na FDL rizabona ritabara zabo. Mwarangiza ngo intambara zo na General Sematama, mwarangiza mu bugome bwabo dufite afande bishe tukiririra n'ubu, bagatangira gutandukanya afande makanika bishe na afande Sematama. Mu makanika ngo yari umugabo, aho iyo umunyakagara uzamurebera neza abantu badukurikira, aho uzarebera umunyakagara neza, araza akakubwira ngo makanika ngo yari mwiza, ngo yari uku nuku, ngo yari iki, ngo yari umunyamurenge. Sematama aza umunyamurenge, yaba ashaka kubiga yabogera ngo babinjizemo confusion n'abarozi. Ubu umurozi hari wavuze ngo umurozi ngo yaje kuburoza umukobwa we ngo azamubwira ngo mwana wanje ngo uzi ukuntu ngo wanduje, ngo nabyaye, ngo nakuzaye ngo songo adafite ngo ninka ngo yo kugukamira, ngo azanja gufitira amata, ibintu byinshi nyine ibintu bituma umwana yumva ko nyina mukunze. Ati none rero, ati dore uko biza bigenda nuko n'amakuru yo mwijima ati twayatinda ati tubizi, ariko n'umunyakagara ni muri ubwo buryo azakora. Arabanza kubisha barabizi ko abanyamurenge, umunyamurenge w'ukuri makandi kari mu mutima we yamuhamvye mu nda, tukimuririra tudafite no kureka kumuririra. Noneho yarangiza agashaka gutandukanya uwasimbuye uri gukivi ca makanika general, agashaka kuvuga ngo uyu n'uyu tibatanu bishe general, none wamusimbuye uri gukivi cyo guhagarika genocide makanika yahagarikaga, ko bashaka kubatandukanya. Nuko niko satani azakora. Abantu babe maso, abantu birinde, batazabazwa n'amateka ibintu. Ubundi genocide zabayeho ni nyinshi, ariko ntizageze zibura abagambanyi n'abakanya. Kandi mu ntambara ya nyuma ya genocide abantu bazarwanya n'abakanya. Cyaco gwakana genocide nico cyaha tugomba kurwanya hasi no hejuru, kuko uyihakana
ejo azayitera. Muri ukuri abanyamurenge bari muri jenoside itoroshe. Abanyakagara mwitonde, niba mufite umurongo wanyu w'Akagara mugenderamo, muze mukora inama zanyu. Niba barwanashaka mutabumva mutagendera murongo wabo, mubaha amahoro. Harako twavuze ubushize bakoze bakwisano Kayole, karimo kubaza karasakuza kabaza ibibazo bagaragaza gasubiza mu kinyabufura. Murabizi ko barwanashaka abantu b'imfura. Abanyakagara bo n'abantu nizamayibobo bumye kubaza ibintu. Ubu turi mu biriyo bidasiba, buri munsi turi mu kiyo. Hari abantu bari mu gupfa bakurikirana, hari abantu bari mu gupfa bagapfana n'ababyeyi babo kubera amadorone. Warangiza ukaza mu kiriyo, niko twabyita. Nta inama turazifite nizo kwitabara, mugende mu bimenye. Abantu bari mu nama yo kwitabara, igihe kiranageze. N'abanye n'abayobozi babirimo ubu ngubu, ni igihe cyo gutaha. Nta bindi, ntaco uriho aho. Niba unakiriho, igihe niki, kuko gakondo nizima, naho uri nta gaciro uzagira. Twese aho turi Kenya, hanze ya Afrika, Uganda n'ahandi, igihe niki. Uwahashe yarahashe, utarahashe ntacaha. Abantu dutahe, ubuzima ni bugufi. Ejo n'ejo bundi tuzasigira abana bacu urubanza rwabananiye, tukaraga abantu urubanza rwabananiye nk'awa mubyeyi gito bavuze. None rero abarwanashaka, umunyakagara ubundi dufite ingeri zibiri z'Akagara. Hari Akagara kasakuza kavuga hanze kazwi ko ari Akagara. Ako rero niko ugomba kwirinda kuja mu nama z'abarwanashaka, ndetse no mu biriyo ntibagomba kujamo. No kandi niba bagiye ntibagenda afata umunwa, kuko ubundi byoroshe. Ntabwo wakina ku buzima bw'umuvandimwe wanje wapfuye, jewe nzi ico yazize, nguze kumbwira ngo si Mayimayi yamwishe, si leta ya Kongo yamwishe, si Abarundi bamwishe, ngo n'u Rwanda ruri hariya rutuje rucumbikiye abanyamurenge batagira ingano. Ntibirakunda. Igihe c'ikinyoma cararangiye, politiki ishaje yo kubesha yararangiye. Nahoraga mufatira abanyamurenge, abanyarwanda bishe gakunzi, bishe tuza no kumenya amakuru ko bose baguye ku rugamba rwo kwirwanaho. Ibyo bose kwarwira ngo mwangisha abantu ubuyobozi, ibintu nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri igihe niki, kuko d'abord muze mwica. Niba mushaka kugaruka mu murongo, muze mutanga amadelegation yanyu, uvuga ngo turabuzumva ukuntu uko yari mubwirwa amateka. Ejo bundi nabonye arutinyuka no gutinyuka Monseigneur Gapangwa. Isore dufite umwe mu bwoko bw'abanyamurenge na bamuze tuyahaga n'abana. Umwana w'Akagara utazi gifa n'igikira, utazi yava niyaja, agatinyuka Monseigneur, agatinyuka Pasiteri Rusingizwa Seretanda, agatinyuka Muzehe Ntuyahaga. Izi ntumva mon frère, mes frères abakurikirana. Ubundi umuntu wasubira inyuma yigira ku mateka. Akagara gashira imbere, indi imbere gusa, indi imbere. Abo ngo niyo no bakabuye, ngo uyu kabuye. Ejo bundi yaravuze ngo niba ijuru tazarijangwamo no gukunda twirwanda, ngo zagende ndiburi. Nuvuga ngo ntafite gukunda, nuvuga ngo kuri we ari muri celebration. Iyo abana barimo gupfa hari akabuye, abari muri celebration. Kaka kakabuye rero bagakubise hariya, nazamara mu biterane hagati y'abayumbe. Ubundi abayumbe namwe suko ari iby'Imana ngo mugomba kuja uko mushaka. Nta kuntu wazana umuntu ucuragurira abayumbe bagenzi bawe, bapfusha abavandimwe babo, bapfusha ababyeyi batwikiye banyazwe, nguzanye ubihakana ngo umushize imbere ngo umuhaye Bibiliya amagiye kubwiriza. Abayumbe nimutareba neza, abayumbe bakorana na kabuye, abo bose tuzabitira indi zina. Nibinaba ngombwa ahangaha tuzabavuga kuri social media. Nta kuntu wawosinga ngo utumiye kabuye avuye Kasarani, bari Kasarani atuye niba ari Kayole zimbizi, ngo aje hano za Kayole cyangwa za Umoja, ngo ari ku gatuti aha yacunaguza
ashinyagurira ababyeyi babuze abana babo imbere muri mubiki kamone muri mubiki Bibiliya ninde wabwiye ko umuntu wese Bibiliya agomba kuba ari umukristo? Ubundi Bibiliya ijana n'ubwenge bwawe na valere sociale. Niba uzanye ikintu kitumvikana cyangwa se niba warishe image yawe muri public, tugomba kugaragara hari imbere y'abandi bantu. Ubugiye kubacumuza iyo ucumuriye mu kanisa ubagiye gusenga, abantu bazaza bamenya ko Kabuye yasteranye yatumiwe n'umuyobozi w'abayumbe mu karere runaka. Ntimukaza muja gusenga, muzaba mu rutugara, muzaba mufatikanije n'uwo muyumbe watumiye Kabuye na Kabuye. Nta muyumbe, nta tandukaniro y'umuyumbe watumiye Kabuye na Kabuye. Utambuke Kabuye nta mpamvu zo kumutindaho. Tugiye kwinjira amakuru yacu ako kanyuzemo, ariko biba ari ngombwa ko tubivuga kuko intambara tuba turwana n'uburyo bwinshi cyane. Reka twinjira amakuru. Ejo kuko mwabibonye twatandukanye masaha ya kare mu gitondo, tubabwiye kuko Aduyi yaraye ku nkengero za Mikenge, aho intambara arigeze aho bita mu Ngezi. Niho urugamba rwabaye rusubukuwe ku munsi w'ejo bundi nijoro. Ejo rero kuko mwabibonye amakuru murafite, babyutse barwana. Leta yakoresheje imbaraga zose hasi no hejuru, ikoresha amadrone kugira ngo itere ingabo zari zaraye muri Mikenge za revolution, ibintu twirwanaho na M23, ariko baza guhura n'umuriro w'intare n'amatufu. Bari abantu twababwiye ko ubu nago subu wenda nibwisirimo kwimenya, nabonye n'umubiri wavuze ngo gufata Minembwe ni ikintu kitorosha. Umuzungu utazi Minembwe ngo niki, Minembwe itagira amashanyarazi, itagira umuhanda, itagira iki. Umubirigi umuanalyste mu byo akavuga ati Minembwe kwifata ni ingorabahizi. Abahawe amakuru n'abari babirigi mubona hariya akavuga ati twahuye n'intambara kuva twaba umuntu wirwanaho ntazatsindwa. Reka tunababwire kuko abahagurukiye revolution congolaise ari abagabo biyemeje gupfa kugira ngo abandi babeho. Uwo muntu icaramira n'uriya yaritanze. Nawe ucuruza amaraso, ucuruza iterabwoba, ucuruza ubu ufite ubwoba kuko inda niyo wacize imbere, uvuga ati bisi nzabirya. Nabonye n'abacancuro benshi ngo batangiye gusubira iwabo bavuye za Salvador, abo gisegita atahe. Ziriya leta isi izayimenya ukuye umucancuro iwabo. Mbwire muri za ngabo za Eric uramuzanye umwemereye 450 z'amadolari, arakoze ayicanye na warapfuye we n'urugero, waragize ngo nta mushahara. N'abarundi bari nta mishahara bakigira, amafaranga ahabwa ndayishimiye. Urugamba rero ntirwari rworoshe. Ingabo zatwirwaneho ndetse na M23 zabacanyeho umuriro, bene wa wundi w'ikiguruguru wotera kure ngo ni moto wakotera mbali. Bigeze ku irango rya Kibwanaho bibindi. Leta ikoresha indege, leta ikoresha amadrone y'uburyo bwose, ariko abana baravuga ngo no tugomba gukorera muri Rwisakuku. Aduyi bamusanga muri Rwisakuku mu gihe cya 11 z'umugoroba. Rwisakuku yose yari maze kuvamo. Aduyi yavuye muri Eneoze arimo guhunga yerekeza za Baruta ndetse na za Poezero. Ntambara iraba muri kino gitondo cyangwa se wenda iraza kuba mu kanya, ntawamenya kuko ejo narabivuze kimara kubivuga rurambikanye. Ariko ikiriho no kuvuga ngo Umurundi yasize hataye abantu benshi cyane. Ndetse nanone kandi Colonel waruyoboye ingabo zitwa ngo ni Satani kabiri. Amazina yako ingabo za leta yako amazina ya FARDC ngo ni Satani kabiri. Twebwe abacu n'aba Yesu n'ab'Imana, Mana nzima. Satani kabiri rero Colonel wari wazamutse ndetse n'akamajoro ko bwoko bw'ababembe bari bavuze ngo nta gihumeka kizasigara Murenge bakiriho. Abagabo bombi rero babashe gusiga ubuzima mu ntambara y'ejo. Mahiti zaramanukanywe, wowe urashaka kuzishimura mu Mushasha cyangwa bakazijana Kinshasa, nta wabimenya. Ariko abarundi habaye gupfa gukomeye mbere yuko bahunga muri yarango rya Kibwana berekezwa za Rwisakuku. Ndetse na Rwisakuku baje guhunga, ariko batsize abantu benshi cyane, bahunga badafite control.
hariho bamwe bahunze twavuge ko hari abahunze muri Mikeke baja za Gipupu binjira baja za Mwenga, abandi nibo bahaye mu Ngezi berekera za Busakuku, abo nibo bateye bivanze n'abantu bari baturutse za Poezero, bari benshi cyane, ni ibihumbi yo tuvuga ngo bateye, muza mwumva ko ari ibihumbi, ntabwo batera ari munsi y'ibihumbi 8-6, ni umusenyi n'inzige, ariko ingabo zirwanaho mu bwinshi bwabo cyangwa se mu buke bwabo bazi icyo gukora, bamaze no kubamenyerega. Ejo rero habaye ikintu cy'igitangaza, habaye guhunga guteye ubwoba, baramanuka barika neza mu Rusuku iya kwa Murima, ahinduka itenyi gusa, maze ngo baranyaga. Ubundi iyo bimeze kuri Mayimayi gaza zibonye umwanya wo kunyaga, Mayimayi n'ubwo ikarikura ikompora, ikarikura machine gun, ikarikura SMG, barasa mu mushashara hasi muri Moyi Plateau bageze iwawe, niko navyita, banyaga abaturage ngo ku buryo buteye ubwoba. Bikanavuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zitse nazo, ariko kandi ngo izindi zirimo kuzamuka. Reka tubabwire ko hari atari iwabo, ku kiguzi cyose bazatsindwa, cyaba cy'intambara cyaba ikiguzi cya diplomasi, bazava hariya si iwabo. Kiriya ni igihugu, Umurenge ni igihugu cy'Abanyamurenge n'abakunda bose n'abafurero n'ababimbe bo twabanye. Kongo ni igihugu cy'Abakongomani bose, apana umunyamurenge yagikaziba yakubiswa n'umunyarwanda, apana ngo amanuzi Fizi we munyarwanda. Ibyo nibyo duhoramo, tugira ama identité menshi muri kya gihugu, harawugera Mutusi, wagera nga munyarwanda, wagera nga ngo munyamurenge. Ayo namazira yose twitwa, kandi bakayitwita bagamije kugira gute, kutugirira nabi. Kuri kwita nta kibazo, kukwita umunyarwanda ahubwo ni nishema, ameze neza, baratekanye wabo, bahagaritse ubwicanyi. Kukwita Umututsi nta kibazo, na perezida wacu vice perezida wahoze ari vice perezida cyangwa se Maître Lazare yavuze ngo nous sommes Tutsi, nous en sommes fiers, turabatutsi, ntabwo tuzahisha ubwoko ngo nibwo tuzabaho. Oya, rero nuko bimeze. Ado yamaze guhunga, habayeho kunyaga abaturage no kurasa bidafite 12, na ndetse ingabo zari muri Rubemba n'ingiya zari mu bibira bya Karingi za Mutunda n'ahandi, izo zarahunze. Ubu tuvugana zarazamutse ndetse n'izagakenke, mu batinyaga koko bashobora kubaca inyuma bakaba bafata, kandi ko byari bimeze. Umuntu bafashe Poezero babasigaye hagati, babasigaye muri Minembwe, kandi ingabo za Revolution zabatambutse bakizwa n'amaguru barahunga. Nuko bimeze rero. Wenda makuru yacu twayakomereza mu mahanga gatoya. Ndabona South Africa bitoroshe, mu bapfuye harimo Abanyagana, ariko leta ya Afrika y'Epfo irimo guhakana ko nta Banyagana bapfuye, mu gihe leta yabo ikomeje gusabisha imirambo. Ntabwo byoroshe. Nanone kandi i Burundi habaye, murabize ejo bundi le premier barimo kwizihiza umunsi wa independence cyangwa se ubwigenge bw'u Burundi. Perezida ngo abasha kwihanganisha imiryango y'abo baburi hano muri Kongo ko barakora genocide mu kubanyamurenge hariya muri Kongo. Abarundi mu bimenye ndio cabajanye. Naho South Africa ngirimo kwiyambaza ngo Union, nako Ghana irimo kwiyambaza ngo perezida wa Union Africaine ariwe Ndayishimiye Evariste, kugira ngo amufashe ku kibazo cyabene igihugu bashobora kuba bagoye muri Afrika y'Epfo mu myigaragambyo. Reka tumubwire ko Ndayishimiye arimo kwica n'ubundi nawe imurenge. Ramaphosa Kinshasa, urugendo rwe ngo yari mu bibazo by'ibanze bya Ebola, ariko twebwe sicyo tubona, turabona ikindi. Bashaka gukora plabe nyuma yuko batsinzwe urugamba rw'Igoma, amahanga bireba. Urumva ahageze mu minsi mike Ndayishimiye yahavuye. Ndayishimiye akaba yari yarajangwa no kuvuga ngo bakore Mikeke. No kuvuga ngo Mikeke yari muri plan ya Kinshasa ndetse n'u Burundi, habe na Sadeke, kugira ngo bayikore ikigo cy'indege gikomeye ku buryo cyitwa indege zikomeye, kugira ngo iriya base militaire bagize igihe bifuza babirengagije Minembwe ko n'ubundi bazaba bashyize inyuma, bafate Mikeke bayishyire mu bikorwa bya gisirikare. Bimwe bagize iminsi bategura muri ho plateau yose, babitangirize muri Mikeke yonyine ko bari bayifite.
akaba ariyo cacazanye perezida w'Uburundi Kinshasa. None Mikenke barayibuze, Rwisakuko barayibuze. Kuba wumva muzi ngo nahantu wenda hasamaje ngo ni imijyo ya ni imisozi iri gutyo ituye abantu bake cyane abaturage bari utuvillage tw'abaturage duke, ariko nyine ni muri za strategie kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Urumva bashaka gufata plateau yose, none Minembwe yababereye ibamba, bashakaga gusiga abanyamurenge inyuma, n'ubundi babafungiye ibiryo n'ibindi byose birankenerwa, bumvaga ko wenda n'inzara izakomeza kandi abica bagashira umwe, noneho bagahera muri Mikenke bagafata indondo yose, akaba ariyo bakoramo wa mushinga wabo. None ubu batangiye kuvamo, nibwo batangiye bagira bate bavuga ati reka tuhagazure twigire dufate za Mibunda, tuje za Rugabano na Gitavuru, bandi bayisiga twirwanaho yirwanaho, none bakuye naho bari bari. Niyo cacamujanye rero nuko bimeze. Iran ifite umuburo utoroshe. Bavuze kuko mbere yo gushingura Ali Ayatollah Khamenei wahoze ari umuyobozi mukuru witwa ngo ni Guide Supreme w'igihugu ca Iran, wishwe mu rugamba rwa Amerika na Israel bashoye kuri Iran, cyangwa se barwanye. Ku munsi wa mbere indege za Amerika nibwo zarashe uno mugabo arapfa, yaragize imyaka 40, avuga ko Israel azayisiba ku ikarita y'isi. None arapfuye arayisize. Mu by'ukuri batanze warning, batanze umuburo bavuga ngo mbere yuko bamushingura ngo Amerika na Israel ngo bitegura ikintu kidasanzwe gishobora kubabaho, ntituzi icyo arico. Biteganijwe ko azashingurwa ejo ku minsi 4 y'ukwezi kwa karindwi. Ikiriyo kizaba kigiye kwitabirwa n'abantu benshi mateka y'isi, kuko hazaba hari abantu barenga hagati ya miliyoni 15 na miliyoni 20 bazaba bagiye gushingura umurambo w'uyu mugabo w'icubahiro wa Iran. Muri bitoroshe rero, reka dutegereze icyo bakora, basigaranye amasaha wenda sindareba, ariko ntaco barakora. Dutegereze ko wenda ico bashaka gukora muri ano masaha make asigaye kugira ngo bagere ku munsi nyirizina wo gushingura cyangwa se wo kubika umurambo wa Ayatollah Khamenei Ali. Nuko bimeze rero, amakuru yacu nagahoraho nakagaruka. Reka tubashimire ababashe kubana natwe, tubuza kwa Ariko Nseko TV, umunyamakuru wanyu ari Mugisha Joshua Medal. Wakunda cyane, nanone kandi ndabizi ko mu nkunda. Abatarakora subscribe ndabasaba kuba mwabitunganya, kandi n'ababikoze mwabikoze neza cyane, birimo kugitegereza gakora evaluation kabona birimo gucamo neza. Mu by'ukuri muratwihanganira iyo tutabonetse wenda tuba twafatiriwe, ariko tubirimo neza ku buryo amakuru azaza bageraho ku gihe kandi inshuro nyinshi ku munsi. Nakagaruka rero, mugire umunsi mwiza, abaryamye mugire ijoro ryiza.